dobrodošli u recenziju mobilnog telefona Kubot Magic. Kubot je još uvijek relativno nepoznat proizvođač u hrvatskim dućanima i hrvatskom tržištu. Imali smo već nekoliko recenzija njihovih uređaja i nijedan nije razočarao. Pa krenemo s unboxingom ili odpakiravanjem. Telefon dolazi u bijeloj kutiji. Ništa posebno, na stražnoj strani su ispisane specifikacije. A u kutiji je telefon, naravno. Telefon je crne boje, dolazi u bijeloj kutiji. Vidi se da Kinezi nisu uvodili previše računa o estetici i usklađenosti. Telefon ćete dobiti eto ovako kako ga vidite. Dakle, u zaštitnoj košuljici sa zaštitnom torbicom, navlakom, već montiranom gore, tako da nemate problema sa tim. Dakle, ovim potezom proizvođač vam je uštedio nekoliko kuna, jer ne morate kupiti zaštitnu torbicu, i uštedio vam je nekoliko sekundi vremena jer je ne morate montirati. Od ostalog u kutiji imamo Quick Start Guide koji ima 8 jezika, ali nema hrvatskog. Evo deklaracija o sukladnosti. Compliance regulation. Uskladivost propisa. Ispod imamo mikro USB kabel i punjač. Ove specifikacije ćemo malo uvećati tu negdje u ćošku u videu da vidite malo bolje. Uglavnom radi se o punjaču 5 V 1000 mAh ili 1 A. Naravno i to je u bijeloj boji, bez obzira što je telefon crni. A ovo ćemo baciti sa strane i prebaciti se na sami uređaj. Ovako, ovo je telefon sa ekranom od 5 inča. Ima 2,5D zakrivljenost prednjeg stakla. Sa desne strane imamo tipku za paljenje i gašenje i za regulaciju glasnoće. Sa donje strane imamo dvije rešetke. Jedna je za šminku, a ispod druge je zvučnik. Sa lijeve strane nemamo apsolutno ništa, ali zato sa gornje strane imamo svega i svačega. To znači imamo utor za slušalice i imamo micro USB punjač, odnosno utor za micro USB punjač. Malo neobično da je na vrhu, ali eto, tko puno piše i surfa dok je punjač uključen, možda čak i jedno od boljih rješenja. Sa stražnje strane imamo dvostruku kameru. Sada. I naravno imamo bljeskalicu. Od ove dvije kamere, jedna je upotrebljiva, a druga je za šminku. Odnosno imamo glavnu kameru od 8 megapiksela koja je interpolirana na 13 megapiksela. Imamo ovu vanjsku kameru, navodno od 2 megapiksela, ali vjerujte mi, kad ju prekrijete i napravite sliku sa njom,
ili bez nje, isto je. Kut se ne povećava, kvaliteta se ne povećava, tako da tu je, eto, čisto iz marketinških razloga vjerojatno. Još jedna specifičnost ovog modela u današnje vrijeme sve rijeđe nalazimo telefone kojima se stražnji poklopac može skinuti. To nije nimalo jednostavan zadatak, ali onako ga ne radite često, pa eto. Odozada imamo bateriju od 2600 mAh. Imamo utor za memorijsku karticu i imamo 2 utora za SIM kartice. I to je otprilike to. Vratit ćemo poklopac, pa idemo vidjeti kako taj telefon u biti radi. Kao što smo rekli, ekran je 5 inča, rezolucije 720 puta 1280 točaka, izrađene u IPS tehnologiji. Gustoća je 294 točke po inču, kažu specifikacije koje smo mi pronašli na internetu. A software u mobitelu kaže da je rezolucija 320 točaka po inču. Pa sad kome vjerovati, ne znamo, ali jedan podatak je definitivno pogrešan. Ekran uzima 67,16% prednje površine i može se istovremeno dodirnuti u 5 točaka. Ali proizvođač nigdje ne navodi da li je riječ o Gorilla Glass zaštiti 3, 4 ili nekoj drugoj. U ovom telefonu imamo procesor MediaTek MT6737. Riječ je o četverojezgrenom procesoru na 1,3 GHz sa ARM Mali T720 MP2 grafikom koja radi na 600 MHz. Imamo ugrađena 3 GB radne memorije, DDR3 jednokanalne na 640 MHz i imamo interne memorije za pohranu 16 GB. 3 GB RAM se dobro osjeti u radu, a više i onako ne može imati jer je chipset sam po sebi ograničen na 3 GB, tako da više od ovog chipseta ne treba očekivati. Malo prije smo spomenuli stražnje kamere. Sada ćemo malo na prednju kameru. Ona je 2 megapiksela interpolirana na 5 i ima bljeskalicu za selfije. Ovdje sa desne strane bljeskalice ne vidi se, ali tu se nalazi plavo notifikacijsko svjetlo za propuštene pozive, poruke i tome ostalo. Pa da vidimo. Telefon radi na Androidu 7.0. Dakle, ovdje imamo Nougat. Proizvođač nije dodao nikakvih svojih aplikacija, sve što je naknadno ovdje dodano je s naše strane. A kada ne dodajete nikakva sučelja, nego ostavite Android čistim kako ga je Google zamislio, onda imate i relativno fluidan rad. Zapravo ne relativno, ovo izgleda sasvim pristojno.
i više nego solidne performanse. Nisam spomenuo, ali mnogi su već primijetili da je kućište u potpunosti od plastike, ali s obzirom na cijenu uređaja to je potpuno normalno za očekivati, tako da za cijenu od nekih 650 kuna očekivati metal je sasvim iluzorno. Proizvođač između ostalog ističe dizajn ovog telefona koji bi trebao biti zakrivljen sa svih 8 strana. To znači na svakom ćošku sa svake strane. Ako ste mislili da je ovo prvi mobitel koji je tako lijepo zaobljen, još nekada davno, u vrijeme dok nije bilo pametnih telefona, Motorola je izbacila model Pebble 6 koji je bio preklopni mobitel, ali u preklopnom stanju je isto bio zaobljen. No, vratimo se mi ovom telefonu i da vidimo kako ima performanse. Naravno, za performanse nema drugo nego Real Racing, pa da vidimo kako to ide. Učitavanje solidno, evo da pojačamo, da čujete i zvuk. Inače zvučnik je prosječan, relativno dobro se čuje, ali naravno nedostaje basa i nije za turbokronične audiofile. Odlazit ćemo samo jedan krug, to će biti više nego dovoljno. Pa za ovako jeftin mobitel performanse su prilično zadovoljavajuće. Čak se ne osjeti neko trzanje. Eto, ovo je bio naš jedan krug, naravno, prvi. Kakvi su rezultati sintetičkih testova, Antutu i ostalih, možete pročitati u pisanom dijelu recenzije. Kada sam spomenuo da je baterija 2600 mAh, to u prevodu na naš jezik znači jedan dan upotrebe i to je to. Bez lažne skromnosti, baterija vam više od toga neće izdržati ako ste prosječni korisnik, ukoliko vam nekim slučajem izdrži više od jednog dana ili imate neki drugačiji primjerak telefona ili niste prosječni korisnik. Što još spomenuti na ovom telefonu? Telefon, kao i većina iz nižeg razreda,
zadovoljit će osnovne potrebe za telefoniranjem, surfanjem, podržava naravno 4G mreže, izmjerena brzina na jednom od naših provajdera bila je preko 120 megabita na 4G, tako da što se brzine surfanja tiče neće biti problem u telefonu, a za sve ostalo krivite provajdere. I to je to. Za više detalja pročitajte našu pisanu recenziju, a do sljedeće recenzije srdačan pozdrav. Root